to e whatalo whantu, Samoa le atu pele I wō mapaanga, e ngata fo ilea ia o na yo tātou tu asina sina, e ngata fo ilea ia o lau whenga luenga pa ia le atua, o mawhai o na tātou maua le nei taimi le lei, ma le lava yaso, ia se ia o mai le nei taimi, po le nifo ia stofi, vi ia le atua ro nanga le lei, malo na alofa ila na tau singa, ila na leo leonga tau muli ati tātou umalava, ia o whapenao na tātou ia le lei yaso, e le ngato le vai aso atoa mai le aso mafua. Ia le lei fo o tātou toe maua le lei, ia fiafi le lei, ia whaafitai le atua. Ono awa no le lei, wa ia au maia mo tātou te ngālu loe ai, so se whatai fia, le ngata fo I lea, ia o minister itasi, po lunga fo I upenga te whailangi, o maua ia wanoa, ia lo whapena fo I na whaaso ai, nisi fo I o au na le antua, mai lava I le aso mafua, se ia o lava I le aso saa, ia e foi le nei fiafi ma tu ti fata lo fa tu ai ave ai au fa misuyo o le pano foi ia po ona foi le tu o ma tu ngalu nei o kilani ele tanto si che ministry o kilani ne o sila nei ma tu ti fata lo fa tu ai fata lo fa foi ele tai foi le nei ministry o in Australia o ona ia te tia me fa tu ia sa Evelyn ma pu sua ia ma la usoi I Australia, so se la lava o le CKA ministry, ia ma tu te whata alofa atu. I le suafa pelo ia su lo tātou alii ma lo tātou whaola. Whata alofa atu fo I so se ministry lava alofa pēnā o na awina atu I lungo le tātou Global Kingdom TV, I le aso, ma le aso, le tae ao uli ma la fiafi. Ma tu te whata alofa atu. Whaftai le atua I le awala le lei wa ia saunia. Ia e whapena o na fola I pēra na fionga pa ia. E le ngata o le nei atunu o mātou au mau I foi. Ia so se tulu ingo le rolangi. Ia nei la taimi sa moa le atunu pele ia. Teita inya te talo. Ia o na tātou tala noa I foi lea e se upua le atua o tātou o ia le neva yaso. Ia mai foi e mati ai le tātou au nanga ma le tātou savalinga. Ia mato e whatu lai foi tātou se marusi. Anga fau le nei fiafi. Wale tato au nanga I le atua malona malo. Lo mātou tamau le langi, whaafitai tere lava, o mātou toe maua le nei taimi le lei. Sa tu ina atu le nawa yaso, ia. Whaafitai le atua o le nei, o mātou toe maua awanoa le lei. Awanoa mai ate oe, mātou te vi ia ai lo wanga le lei malo malofa. I oe le tamaa na le se noa oe lau tapusinga, ma lau taita inga. Ia e whaiwa vale lava, ma lau nganga pa ia o lo whapena o na nofo. Mau te tonu ia te I mātou, mātou ta mai langi, mātou sauni, whasoina lau upu, I lau whao unga le antua, le me whainga luenga I fiau ngamo, oe malo fina ngalo, au a le tala le leo o Yesu malo malo. Nia foi le antua le whaafonga lau whanau, lo watunu pele, o I lava o le ao o atu iai, ma se atu iai le upu le lea fiafi. Ia vea lava lea tamai, o se upu e ola e, te lima ina ai mātou. A o mātou ngā lulua I nei funga ele le atua. A wā o ele atua malo malo. Ia fo ele atua ele Global Kingdom TV. Whapena o na whasana lau ele atua lau upu. Lau tala lei le ngato le nei fiafi o. Teimi uma maso uma lau. Whaalau tala ina le mea lofa lau auna ma le whatua. A wale au unanga le whatua o ia ia te o ele atua. Le mātou te talo leo I fo ila tala ina no na loto. Whaafero ia fo isa mana onga le nei fiafi ala I laupu. Ia o le vi inga lea e fo ia te oe. E tu maulawa lo mātou whatau. Vi ia oe le tamai. Le alo ma le nganga sai o mātou te talo e le nei fiafi. Amen e amen. Amen. No ia. Ia sa moa e. Wha maruru atu fo i o le nawa yaso. Ia sa ei fo I ni tuangia. O ma le mwhai ai o na fa o wina tanto pukala me lava yaso ia fa ftaile tu le yaso wa to maua ia ma fa o wina ai fa ftaile au talo la ona pongi foi sa tu ina tu ai ia ministry o malava lo fa pena o la au na atu lungo tanto Global Kingdom TV ia fa ftai tele lava I lau talo Samoa ia o na le tua ma yolanto fritua o e kalesia o wo ma pa anga ma ainga I lato uma lo whapena na muri tai pea I lungo le tātou Global Kingdom TV
ia i so se whaasoa lo iai i le tae ao, le uli, ma le afiafi ia le fo ila o tātou uo mai fo i le nei fo i aso le lei, la CKA le nei, i au kilani lo whapena na au ina atu le tātou Global Kingdom TV, ia vi ia le atua Samoa, mātou tatalo, ina ia whapena na tātou iai whatasi le whalau teleina, ia ma le sheina le upu le atua, ina ia whapena o na aruaru pea lo tātou nau, a wawai whaitoa lo na toi fio mai. O Iesu e ou le whetalainga o lo mātou tamā fo i lea, ia ma lo mātou tatalo fo i lea, ina ia iai tātou malawa le au nanga tasi, ia whapena na ngā lala, whasoina o na upu. Le nei na fiafi Samoa le atunu pele, ia o tātou iai lava le whasoa, le ngaluenga i whaalo, na whai porusu tolu se o le tolu tasi, loa iai le tātou whaautuina aina i whai upu le ia tatalo i le whamalosi, ia tātou tatalo, ina ia maua pēr i tātou lea, le whamalosi mai ante ia, bonus in prayer, ia tātou tatalo, ma le whamalosi, tātou tatalo ina tuina atu i le atua, o mea umalava o mea whaingatā, o mea pe fōlinga mai ua lei se tali, o mea ua tātou tilo ma tātou vāvai atu, pe fōlinga mai ua mālosi mai le li o le rolangi ma na whainga, tau whasase, whaleanga, whalavelave, ia te oe le nau ina ia tātou talo ina ia mai ale whamalosi ia te i tātou te tutu ai taimi whaingatā. Ke loa ia isi taimi whapea i tātou ia e o waule o ke ia, i le angi me whapea o mai, e alanga le o ki a ongi me whapea, le anga le ngai a ke le filafi, e ke le oi ngi whainka, ia whaila o isi kirisiano vo le lai a ke le oi mea ngā lai o ke ia oe, ia koe vava ai ma koe sila le lei, po o le a le mea ngā lai o na whaola ina i tā ua le atua. Ina ia tā ngā lue, o tātou na mai nei le atua, le rolangi le nei, ia tātou atua, e whaasala lau le tala le lei, e le ore wha nofu le mufo i le sefe kako wola, pe kako wola sefe vo i le, ia e o le whaala i wina o le tātou wola mo le li, wha mai le tala le whiongpa, ia mala ona Iesu, o le, mana o sefe lo na ola e mau ia, o le wha mau lo na ola, ona o Iesu, e maua pea e ia le ola lea pe o le tala noa ia Iesu me la lea ia ke le fongisi o kako o le fia ui ngi mea liga pe ia e le manga o fia ui ngi whawhika uli e ke lo e so se tangata ke misiano lava e muli ia Iesu e le asa lava ma whawhita uli aso lava le ero foi po e ui fo ngi whawhita uli le fiafi pe sa e ui mai fo ngi whawhita uli mai la songa fua se yo o mai le time lo ye foi di fa fita o lo fo mai ya te o lo fa pena na pole ai lo loto mai fa pe o ka fe e o mai bene wa fa tu ina foi le tato tara noanga ma le fa malosi le ia fiafi ile fa o punga le na fa tu ia bonus in prayer ye et talo mo kingoa ta talo ina ia mo le fa malosi e le fa be kawa ngau le atua se fai me lo ke manga o ai le atua ai e talo mai e tre tonu mai e motino o le atua le ka ku talo ia ni tioa o fo e Ioane la tusi fa mai a tatu talo atu ia te ia matato lo o ia e tali mai lo inga te tau le tatu tali atu pa talo atu ia te ia malea mali tali tonu ia le ia se kanga ka e fai atu i se me fo e kali konga mo mai ai le me fai ona talo matu ina atu ia se mena onga pe ole atu me foi le faftai le atu na fionga pa ia e tai li mai nai tanto le aso ma le aso pe alo fai atu ko pe lau ngei le ngei kus ia no ngalo pe uma kasalo ia so uma ia e le so foi le le fau le vai aso lai fai upu ma lai mita upu tu sa pe le uma ia ia le sona e mai le songa ta u le ke le fai upu te ufa peka ko ia kasi alma ka upu kasi le me o tala noa ia ile ngata ta ai o tele ia pela la tato lo mai lava ia so Samoa la tunu pele le tu atu sai tato pokalame wa mata ona
muli ma ita le lalolangi po ua ita le nuu le au fariseo ita le au tusi upu fe ita le au vaenga ia le au Santorini ina ua latou vaaia ma latou iloa ua tele tangata e muli atu le tala inga fou o le tuafa po le ingoa leo Iesu Keriso me voi lea ia kako tau pea Iesu malona malo tatou moli mau pea leanga a ngofo kako bale moli mau ngaloinga e leo iai se nau ta inga i tatou pe ua moni lo faola ina ma talia ai Iesu ave mali faola ia lo winga o le ngai ake ka fiofi mamaua o lava langa faola kanga nga makama ia o le ngai halua ia me fola lea samo e tatou lo pena ia le tusi fai taude naua i lunga le tatou ala ata ina ia tatou loa ua uma ona ua fiu fo i le vaenga le tau fai se mea ina ia faafale puipuina ai ma faasaina ai le vaenga lea e le ai se mea e sala ai latou ai ono le tūlanga i mea tau lotu fo i te tonu o Jerusalema i lea vaitaimi le tusi lea e pe fo ringa mai o le launga ina o le suafo Iesu le nuu e pe o se mea fou le te tonu lotu tonu Jerusalema e o fo ila i vavenga lena fai au e pe o le vavenga lena tuli e le vaenga lea ia Petelu ma Ioane po le mana o ai tonu lava e ou le mana lea o ai lea e mai ele marosi anga le fai i la ua ia le mawhanolo e la tatou wharonga le talia i lava yasu utua e atu mai ia Petelu ele o se mana o la ua ia ele o se la mio ua tonu po se la mio atua ai o le tangata inoa ia Iesu Keriso na whaasataruina o lātou mātua lea ia le mana lea wa tutupu ai vavenga le volau tau mo fai ia le au fai lontu la u staulanga ma la u taulanga ina ia tau fia ia le loku fou leo wali ali mai wa e whaalongo i kaka fo ile le ki whaola inga loma kala ngoa lo ia Iesu pe wa whaasingo mia oe ma wha wa tusi lima ya kio ya tamare fa me fo ia kam whaola inga le kamare aua ke pole e whapenga o ma le kaimi o le fou o le loku lea Iesu pe vore kakoloa fa mai a Iesu ila na lotu o te atia ina la ue ka le sia i lunga le papa o Iesu wala na upu e ati na e Iesu me foi ngai le kufakwai sa wala tunu pele e leo se loku kako le lotu o Iesu te o longo winga e fai le upu o Iesu e fai le mea feta laima ia Iesu e fai langa o Iesu e ona le lotu me foi la lea ua e ke fiu e mori mau Iesu langa o ia e ou le lotu e ou mea uma e le ngaka o mea uma nga ia faia ai o ia fo i le na whaavaina le ekalesia ke longa ai whapea mangaku ia lau so o le aso le whapea ngesu ia o le ekalesia o le ai ngoa ia o eli peke pe ngoa ia o eli Ioane pe ngoa ia o e matai ala fe ma Iesu o lau ekalesia e atina e lunga o le papa minu o Iesu o le papa o lunga o langa upu o Iesu o le upu ia le ia la se mea pekelu ma Ioangi o maua i ilmelea lango le ekalesia Iesu ai paule me leo maua leo apostolo o le mea lofa leo o lo tele i wha lea nganga wa mai wha mana ina lea tua lea nganga pa ia leo o mawhai e ona lato o e tala ina le tala le lei o le ekalesia moni Iesu o vai lao e le mangingo i o merengi pa sen o i vesi kere kako i loku ai mngaitio i ngo loku you name it o makua i lope o fia se lau afe loku lopo i ngi lau lai ale loku ai Iesu o loku wha vai lunga le upu me foi lea a visini me kia au whenal me kari kongu ai loku Iesu kai kongu kine se o wha linga ioe ia o isi loku ia au kakipi anga i lalo foi leo e me kari kongu foi pe su kolu ea me wha vai ai kari kongunga ia le lei mai lei sa uia ia nga me pule alka ka ia manifestation o ia loku po le ale po loku loku fa yaku o loku Iesu e kari kongu kene se e o wha linga full stop amen pawana o el manga ia ai aka ko ngofo nge au ili mawili ia ka fefe nga le femisa pe la mele kup tu va venga o falia va venga ele tua e si tamale nge pe amal fast food ka usanga kalunga mawai
ia le vo fisilingia me foi na le kau ki kilo makako vavai i o le mea lo fina ngalo ai le atua ina ia faalia le ami o tonu o lona alo Yesu Keriso le lalangi e ala le whaongaina o lo soifua mo lo tanto wola e pe ona whaongaina ai au auna le atua ea pea sa moa le atunu pele awa ke ika mai ko ka mai la tala ngei ke leo o nga fo i manatu fa pea wale o koe work le mana fa malo lo le atua pe na ia temi o apostolo yo mai le kelo e ala ngale work because we don't want to work you know, we don't want it to be activate that work. Langa wa fai masangi fai ngo merka ko loku. Pese mua ma lua ma kolu ko lunga paki ko foi lalo, ma pese lunga lua a mene ka apeloa. O mea la Yesu po mea le malo le tua. Ele fa penga. E a maka ya Yesu o nga kongu ya Yesu toi fai u ya Yesu. Pe vola lea a fa peke manga o e happen ni kale sia ngai kaimi. Take it. Kango yai. Kali kongo yai. Lango ka ko banga o foi lengi me ho inge pe. O ka fai fa show ke lo me. Ale ko fa ku. Ele ngalu lo mai Yesu bolo na o so se le o le temina. Fio to yo ye le langi atu u ro na o so. Sanga lua ile mana o le nganga pa ia ma fa manaina. E o mai le aso le nei. O le nganga pa ia na le wa ia fa wa winner nga luenga le kale sia ile fa mana ino oe ma o makako uma ile fola ino le upu le tu o le upu le tu e fola mai le nganga lo fa ma le nganga pa ia ile fola mai fa ali i malu ko ki o so mai ka fasi ma ka le fa lo no ko lau la she e o mai nga ia mola se nganga e oi ia mai le ia ia avea lea nganga a whaola ina o ngalu foi la ie she atu le tala le leia Yesu malona malo i le lalolangi a toa whaafitai i lo whapena na tala ia le tala leu ki wa ai lungo a wala o lo whapena na toe whatu lai mai le atua le loto tele i la tau te tala ia le tala le lei i lungo a wala i so se mea le ngata foi leia o lungo o penga te whailangi o lo whapena o na moli mawai le to tele o tātou le tala le leia lona malo te iloa o le mea taulia ia kako whaalau teleina ma ia tātou whaasara lawina pe ia o le me voi le lo sharing on the news foi le ngai mo mai sisi ia wa ka o me fai ka kala ku ma la lang fa pe nga foi la lo kako sharing o le tala le leia le malo le atua ia makua i wha halu ia viral le alu le mea ia le melengi sorry ese a mea e wha viral kako ese mea ia e kipa kako ai ke lo o le tala li e le kau o le mele lenga ma o ngā ua wa le ma whai o ngā ngofo Ioane ma pe telu ma la apostolo ma la so i le tala ina o le tala le Yesu o va venga na whai a Yesu o le mana na fio mai o wha mana ina i la antou le lea o le ma whai o na taha fio fina i la antou lea le whaonga ina malanga lue mai o le nganga pa ia i le taimi le tusi se ia o mai o tātou vai nā taimi ai manga o iai step in a vea oi ma au a vea oi ma tangata fie moli mau Yesu la o ka ko fie kele wo isi mea ai le manga kele wo o ngor tala le leia Yesu ki mga kalangoa nga kaya nga esero ka le lei hamele lei la lo foi ka ngo me lo fasi me ai me ingu me pa wanga me kalangoa akelo oi le ba nga ye kalangoa ka me so le se fai me makio makala ia ngafi fa me makio makala i le siaso le la sa le siaso you know le makio e siasim tala i tala le avitala le la yuso le sto fine le na ia inga le na i matua ol benga you know i ka kau nga ia tato fa wa o le fo fai ka ko ke fongi wa ye mal menga mal ad friend me ala me le mo ko fo inga se tala le yo le malo le tua ia me ngale ad friend al fai kala me ngale singa ainga wa yo ko al me ad friend se mo inga mal tala le yo le malo oi ngale va pe ka ko ainga uma o
o karikongu le mere ka mo fai tu ina atu o wa ika kai karikongu fa lotu ai le fia ola fa le malo le atua ba ba ko kele le wa va ai ngi kele o me ko ele ngaka o le lalo langi a ko sila ngi ia o Samoa o Konga o Fiti wa kilo la me va ia ko kele yo ka kisiano ale mele oki era ikiki ila ko fia e ola mole malo le atua mo fia ko lo menga lo ese la ngole si ola va kisiano ai ia ma me nga e fai kua ko le me ponsa au kanga ko le malo le atua ele fa penga na ko amio you know me foi na le ia kau ka ko lo Samoa le atunu e pele lo te ita loto mo lo te mafa fau mo lo tanga pe ona fai mai ai le tatou fa vai le atua Samoa ma le tatou fu o tanga va ai na fe tu o lo wangi ngia ai le fai longa lea o Yesu na maliu mo Samoa o vai o le ma ngai le upunga le fai longa lea o Yesu na maliu mo Samoa ele ngata ne maliu mo le langi atoa pe on kakuroinga le tusina Ioane toru sulima suruono fa pelava na lofa mai o le atua ile lalolangi me fo ina mai ai na alo e to tasi ina ia le fano se tasi fa atua tua ia te ia maua e ia le ola e fa va na maliu fo Yesu mo Samoa ma ngai ala ngai upunga le ngu kalango so ia isi kako fa soa o wal ko ya mese ma wala mese mal kako fo kako nga vai fa mau e pe ngara na tu sia e ona le tua sakari kongu mo fa tua o Yesu ka ukaya Samoa o Yesu na maliu mo Samoa o Yesu nga rayonga umar ka fe ai mala ika nga ka Samoa o Yesu nga rayonga umar hifo o Samoa kupua ya be ese ngoala le suafa le Yesu mal ka ku nga vai a fa me mo fai on ka ku ukaya ya vai la mele ku el maka pero ngaka ele si kau kai el manguia mo ka ngaka ar kau kai nga ia o mai ora ngaka a Samoa le tunu pele ia tato weloa ia vea o matanga tai aru lo tau tala e fa la tele le tala le o le malo le tua e no i taimi umalava yaso umalava wa ko kele o ka ko e foi skemi o kele o sa ai o for nguku kalango ku le me ai anga fa o ngara sa kalango ai i tala le o le malo le tua ka sema ai leo lo ka kua nga lui fa mai o ka ko o fa nga renga fa tasi ma keriso fa mai le maua Yesu ro na so fa mai wa sina le saito e ko kiki o fa nga renga nei wa i ka ko o oe ma o ka ko uma fea se ko ngu o le fa fonga mai ai i le polo kalame o oe le vala au ye le tua ni se pe vonga ye na tau foi ia malevisiona foi o le ka ko sike e ministry ia ve i tātou ni o ni tangata tātou te wha sulu atu tātou te whaelo atu le ola ia tātou whaelo atu le alofa ia tātou whaelo atu le ola ia ke miso Yesu ina ia ola sea nganga ia whaapula atu le malama le lalolangi o i whaafetaina i au na le atua whaafetaina i taitai o lo whaapena na whaapula pea le hami o tonu a Yesu i tonu o whaapotonga ma e kale sia a o onga ma mea lava o iai ta alonga ina ia avea i tātou uma o ni tangata o le malo le atua pe o le sauni ai me whaila ka kong ka opuri ngie fiafi ia pea e Yesu kai mi whaikau iai o lea o ngeinga o le aise mea o le mawhai o ngā ye se me ala ko ke mori ai la tu fa mai ya ko le hola ringa le la o fo ya ngi la wori le wo yo me lo ya le out the tonu le au believers ma nga yo le fo inga fo i fe wo kala ye me okupu sa wo le me fa yo ngala ko wa mori inga ila to le me le au fa mai ku ulo ai o
wa le ise me la ko kia al ma ngai ala me le fa mai ya inga wana ko wonga ho le me lo ia ma fukanga te talo o lo ia e tali tonu lo te talo mai me fa nga fa tai mo le au te talo a o nga lu le si va enga le tala ina le tala le lungo le ala lungo o penga te fai langi so se me ala ia lo ia a uso lo te talo mo tape nanga ma tu ina atu le ministry ma tu ina atu le tala le aso ma le aso ka ftai e lanto ke longa ye ka le sia o lo ia le au talo intercessor prayer o lo ia lanto lo fa pena o na tu le vao le atua ma le tangata le talo talona e tu ina atu ia ngalu nga fai o le malo le atua ia fa ftai foi mo lo talo mo so tanto tu no Samoa Samoa sa tu no tanto so i fua mai e to tele i tanto ia ma o whanau mai ai le whena ngalo tātou te talo ina ia watu le file mu so tātou tunu Samoa maua i la tau le nganga o le lofa maua i la tau le nganga o le loto maulalo ia wha ino hina fo i o lātou loto e o lo wha pēnā o la te ia e o lo iai a tofi maururunga so tātou a tunu o Samoa wha ino hina o lātou loto i mea le anga le nei o langa ia lātou sa ili atu na ia whaia la me o tonu o le atua i to tonu o le maro Samoa i leo kako kakalo langa le i leo le alu male i leo le alu la sa e loku o le mea nga ai o le whai o le me o tonu o le atua i ki ofa mai Yesu la na o onga ia i la tonu muli atu ia te ia fa mai a Yesu ia o tonu wa i sa ili le maro le atua ma lana me o tonu ke loe aonga e maua le malo o lo maua i ngā male ame o tonu le malo e ala ia ke viso Yesu e foi lalea ua watu noa le wari le malatoa tau ngatu le auso lo taro mai le mea watupu fa mai walato fa longo faia le atua le vavenga fa mai wa matai leo na lato walato te talo malato fa fitai walato fa manu fa mai ua fa longo i lato na lato wala aunga tuai le atua ma le loto ngatasi u fa pe atu le ali e o le atua oe o le na faia le langi ma le sami ma mea o malava o iai o le na fetalai mai le fofonga lau au no tavita se ane mea ua lili wa wainu ese ma mafau wainu i mea e le aunga o tutu mai tupu le langi o whapato fa atasi fo ia lii te antu i le lii o Yesu Keriso lona Keriso a wae moni lava o whapato ina Herota ma ponitia o Pilato a toa manu ese manu o Israelu i lawa ona pa o Yesu wa e wha wina la tu te whaia mea umalava na tuua na mua i loa au ma le pule ia whaia i whai upula le iwa o lo whapena o na mai ele tato au tu fa pea o lene i leli e sila i lo lanto fa matau mai e fo hai mai au ona ina ia lanto matua tau tala i lau fionga male fa manos e fo hai mai au ona loto tele ea ina ia au ona ai ma ia matua ia tau tala pe matua i moni mau tua i malea male fa marosi o le latu tatalo lea me foi lea ia kako kakalo de talo uma lea ia ia mai ale fa malosi e anga le moli mau wale o mau le si unga wale isi tatalo wale mau ki ngoa pe isi aku pe le ai me anga linga le kakalo les ia por me foi le vape fiwa kakalo ele o anga mai ale atua ia sa mo le atua le olo fa fonga hang pa ia le ele fa pe fo le e kalongo talo aku kalongo mele tu pe kalongo fa pe ia wa le kali aku su ai la talo le e feta lai mai o ia ile i lona nganga pa ia i se leo malu i te tono lo mafa fa mo lo loto me vala le ia ma kwa kakalo bonus in prayer ia ma kwa ia kakalo ma loto tele kakalo ma fa malosi ta talo ma fa tua ke lo la o nga le apostolo por fa mea o ia Peteru o Jacopo tu se Jacopo lo fa mea ia tato talo antu ia te ia ma le fa tua au lava le masa salo ai sia langa fa mea o le tangata masa salo e manatu lava ia na te maua se mea tasi
se mau fo se me kasi e fa mai kala Jakopo e manatu o tangata e ole atu ile atua e masalo salo e le tatalo ina ia ile fa manosi male bonus ina ia moa ia e fa mai ia masalo salo e le se me moa me foi na le wa bo faia le wa pisoro wala to wa vana au watu ile atua fa mai o oe o le atua o le fetala mai o le atu ile loto tasi u fa pe atu leli ie o le atua lava oe oka le manga ia leli ie o le atua lava oe le wingo le upu leli ie o le atua lava oe o le kala le ala kangaka o makua mau ki ngoa lava le aila o le atua na faia mea umalava o le atua e pule au tu saima le lanto talo fe mai a au fetala mai al tu si fonga la au no tavita aya i lunga i fe mai a o le atua o le na faia le langi ngale la langi ma le sami ma mea umalava o yai e foi la le ia tatu talo yai i te talo le ina ia mai le fa marosi a te tato ia tato tu wa ia so you know o le kalo ga fa to tu o le ga fa kokua se pe va ai aku i se me pe le ai pe nga o ia fo i pe se to lua pe se fa nau pe le ai o le tangata e talo ina ia mai le fa marosi ina ia au na mangoli maua i le atua ma le finanga vi ia le li fa mai wala to wa le wala to vala watu wala to mention i le salamo le tavita mai o lawa o no tavita na mai le fongo tavita na tau mai tavita fa ilo mai tavita le salamo i le kaimia i ke e ngai ka ngaka i le suafo Yesu po le pa ia o ke riso Yesu le pe o kako kilo ye i longo winga pe ana fa yatu ele e eskengi fuor kako ia i ngila lo lang o le tato o nanga fo i le atua o lo i ai meo me fo inga e ka o ma ngao mane mane ma fa la via au pe mai ko inga sa mo o ma kui yo nga ma uma o ngo uma ngao o si ngo ngao le li o sakang le li o sakang yo lo vai la mai sia ma o ma fa la via yo ma ngao nga o si foi ma vere ke vai ku api ma ia la mo e ma se e ala ku ia e pa u e nga pe foi la le ia ka ku ka lo ma mo chinoa ma le fa ma no si le anga o ia na fai i tato wa yo e fa mai ia la nga ku mai kupu na langi fa poko ma to wa ma te mai le li ya Kristo Yesu e va ela ia e le fa pena e fa ngo fie le ka ku sa valinga sa mo le fa pena le alu loko e lo uma ka fai mea nga ai le fa le alu loko e lo yo so kamara le uma ku o kamara le ai o tala kala e ese me ke alu fai le alu me fai te alu tala i tala le Yesu malona malo face to face sharing the gospel of the kingdom of God pe o lengo kako kalango a yaso uma maso faiso tasi ngei a tala le leia wa se asa ko kalango inga ngaka asia langa leo fa akusa o malo la ngei pe fa akusa ye isi malo le atua le ai o le malo le atua ele o me ai po me inu pe o tala no mai ye tusi pa ia ya te tato ai o le malo le atua e fa le nganga o le malo le atua o le atanta o le wa yata to ai le yo le taimi fa motu ina ai le malo ke riso Yesu i lungo le funga ele stemi e le ko mau ia ka longo per ka ko le ka ko si ke iminsi o ki nei failo atu ia sa mo na tunu pele ia ele fa pe o se o ni polo kalame o ngi la alfa ingole o kala ele o ngi po kalame fo le fa pe ka ko ke kalkalanga ingi me fa loku mo ngi ko ngunga fa loku le ai o le polo kalame
inga ia kakuku ku mau le malo le atua malana ami o tonu e ke lo o e pe kakuku kalangoa e se a me o le malo le atua ia e se me kauroku vai la wali ia la fai loku ia na e se a me ia e palu vai solo ai la wali ia la fai loku i me o le malo e se le mangingo ma mala malama le lei pe a fai o oe ta tala lo loto i le wha le malo i lo ngona malo manatu malo mafau tai le tua awalanga i lo tu fawina i tātou le ka ua mai ai ia kakalingi o Pilato yo kakale ku mo yukaia pero so upula yukaia inga ia va yukaia ku mai ai foi malo le se vai o ia Herota ia o kupu o ia le pe nga ia vai ma purea ia Israelu ia vai kaimi ia pe o ia le ola sui le malo pe foi le ka kilo mga ku vai po o le lava le ko inga matautia le dangers o le mea o ia ka ko ono le tato moli mau ya Yesu moli mau pe a Yesu moli mau pe a de tala le le lona malo ia alu pe loa alu lo finau e tala i tala leo le malo e tatou finau o isi wale fia kara ia ka leo le malo pe se remote ki ai o whakaka ukala le malo le tu vai foi le malo remote ia le pisa foi le malo le tu wale fia se foi le malo le tu pe isi me control mai e kala ho au ka ngaka le malo le tu ale ia o e ma usa mo le tu no peli o loko fonga mali nei kaimi o oia na tangata le malo le atua e le se me la e ko fa kali ai whatever nga halu ku unga por nga ke ko faia ke fa pe se vala au mai on your mark get set and get ready le hai ala wa uma nga mai ka ko na le me ko fa kali ai you know pe ngo fa aku o a fai o kaku fair wai o kaku fair wai mangi remote ya aviro nga remote kia ma ia nga pa ia fa kanga no na fa sa lo to ina i tatou o fa lo to tele ina i tatou ina ia tatou moni maula i le tala le leio le malo le tu vai o fa mai tu si le salamo fa mai le anga e bo o mai o ai kupu o tangata bo lungo mai ma ke ya ke riso Yesu vai o le atua Yesu ai o lo fa ali mai i tu si ia ka kilo ka fai ka ia le fai va venga o le atua e o mai la vai le so o si foi ka nga ka pe ka fa fefe foi le ka ko o le ko e va venga nga ka minga le ia ku wa fe oki ia oki ka mi ngi tatalo ai la tolo ia me alo fa le atua le fa malo lo inga ke le a o le atua e hala atu i tatalo nga isi au nga le atua e la to me alofa le o moli mau foi au ia i tasi foi oro ia me alofa le nganga pa ia o le discerninga le o nganga ia ma mai le upu poto di tonu le kalesia io o moli mau ina ha o ia ma utala noa ma matala noa ma le kanga ka fa nga inga le atua so very bye sa foi sa kangie ka pero ka uliskai e ko fa mo ka o yo ma ke minga yo Yesu pe ke lu Jacob ma yon so le ya umara ka fefe e se le ma ka o ka ko ma le so ngala fonga fo yo ko nga up wo umar ka minga va be wo umba fe ala me o ya Yesu ka minga le wo la langi ni e sa nga ke pu le ala era ngol me nga wina ma ya ile nga pa ya ma Yesu o ke alu ai o te to sa me foi lá lea ia vai o ale fa luma ai si foi le fa ma mai ka ko ngi va me wo lo ko ele ko fio mai Yesu o manga fio mai Yesu ba fa yo le case lea fe la le me o ya Yesu o Jerusalem fe me la ngo fo ke mini according to the Bible he were coming back and ruin the whole world from Jerusalem fa la sao nga sao fea la o Jerusalem la ngofo Yesu ka milingi ia a fea o e lote me wa ngokari o maku fea ele ama ele ko ise Yesu le tino yo aisia
lai le tu to matau le tama ala sa ungi ko sau na nga le fia fai atu alon tama atali I alu loa sau loa me foi la lea e pe nga fa marosi ika ko kalame ia watch out ko kele lava fo inga ia fa ftai le tua I me alofa ona le tua penga te fai langi ma you know ia e fo inga isi me fo ile le ka ko pi o we ia wa lo ko fai aku fai la ia ko va kulonga lua fai ala e moi o ai la le tupu lawa ia ngei I Jerusalem ai kali le se kup pasko ingo pensemen ngai palimia mai o pi o Samoa pe fo New Zealand oi fa fela le tupu fa mai le fengo pa ia le tua le mau le fengo pa ia le tua fa mai ia e le to no fo ia no fo tavita se ia o le aso I to e fio mai ai le a mi o tonu o Yesu le na te pu le uma le la so watch out ka ko ia ka ko fa ngau le tu ma vo lo kele ya ki oi o vo fa feo ele ska ma o kele tikeli o ka fefeo ka ma ka u ia le la ya o tu spa ia ngai ko wa inga ngai lo ka poki ngai ke mo o lo moenga a foi ko ko ka vale ia ngai foi siri dunga lo ku ka u pifua po fe lava ai ko lo poku le ila lava ia po lo po ko vo o lo o pouco su e ngai ku mo ia kus la filo ia ma se kus pa ia eu pefua que lo ko fai ka pe ngo vai kus ka boka la me tu pa ia ele ko kusia e ma mia le fai ka pe ma fai ka pe ko fai ka to fai ta la ngai fa le nganga tus te mai ia ke ka ko le fa le nganga toa ma le olanga I le tino le nei ina ia tātou mātāla I le ro kako ia I tino le nei. Me foi la lea Samoa le atu no pele e pe ona saunia le kako pukalame ia ngei fa manosi inga ia e matala asi le mea a wai ka kau ia ke ka ko kako matal pesi me manga ia le mea e le fa penga ka kalo va enga le ile tua fa o aku se sala o fa kaula sidi mal va enga le la wole hanga le la ko me o fa ave mea wala to tu ina atu di a ole tua the case ya ale ma ngai ia le to mau fo ngei o fa lo ngai o na le tua ma tai o atunu ma ise tunu le rangia o le lato le mau ya ia tu ina atu ia ole tua ina ia faia le me o tonu le tua la kako e ka yu ki manga o ka masui kako ia o le mena le tau masui o le mena le tua o tato wanga si tia ku lava uplifted to God and he will do the rest au kako la ka kile ka masui le anga o kako uma kusa uma le lemetas tato o fa la o le tua o tato tangata ya e ola le fato tua o ia o tato tua o ia na te faia le fam sinonga so se mea mo kako uma lava asa mo la tu pele ma no fe mai ia e fo wa I mai I ma to loto manos ma ngai o kakalo fa manos io fa manos ia e mo ma wai ia ko fe pe o kako e fa talo atu le tuai e fo I mai o nga mo security surrounding al mako area la nga leo vai aku wa kele mai fa sa wa mai o le side e fe mai le ai tu au mai le loto o le loko e fe me o vo o le loko a fe mai o le mea ye le loto ye au wala e fai au wala la ka ko le lift ka ko si ti atu ya Yesu me uma lo fa penga ka ko wa yo no o nga ka ko ye Tato va ile tua. Stretching out your hand to heal. So maya. Vala watu la to ile tua ina ia. Fe soani mai. Fai loa mai. Fai va venga o ile tua. Me foi ile sa mo ile atu no pele. Awa ki fefe. Sa uni ile tua te maya le fa o tanga tele. I te tonu a inga, I te tonu nuu, tonu ala lafanga, I te tonu fo o atu nuu ese. Ai se leanga o ia lea o lea tua e whaia wawenga, lea o le ako e fio, mai fo mai wala atu, te talo matui na atu ia.
ia ile suafo Yesu ina ia faatupula ia mafia pe vavenga ake mama vavenga ia ia fa pena le tu ina tu ile tu me la o ka ko manga vo ile le ka ka masui ako manga vo ile tu ke faia le ka masui le ai o le tu ai me uma ka ko ngala tu ina tu ile tu me uma lava ia te la to me le nei le ia sila ile fa lo mai o lo ao fa malo lo ina ia faia foi va venga ma va ilonga ile suafo la o ona pa io Yesu o vai atu la to talo ona lulu ina leo mea u fa poto ina ila to o tutu foi la to uma ile nganga pa ia ma u tautala atu ile fionga le atua ma le fa malos se le makango fie o se mafukanga ia po se fa na no te inga fo yo se mea sa fa bela ona siti atu ile atua e so soani mai fa mai na wala to talo ma na o mia le fa rolo mai o le atua ilona ao fa mai wa tupu va venga o faia ia fa ilonga e tele fa mai wa lulu ina ai le funga ele wa lulu ina ai le mea salatu yai mai wala fo ina mai ia le nganga pa ia fa malo longa bo fai lenga va venga fai longa ile suafo la o pa ia Yesu fa mai na bo o matu le lato tatalo ma le lato o nanga ma le lato fa malosi ona fio mai leo le pa ia fa mai bo lulu ina le o le mera lato fa botu putoina ai ma o tumu mai lato le nganga pa ia ma ua tili ro lato tala ma fa malosi el mele le mga mia tato fa tumunga le nganga pa ia you know ese le pa ia to le nganga pa ia te oi ia ona e alu falu fa manu ia ina oi ai o le fa tumuina o le mele tato talo ia ma le fa marosi le tua ina ia fa tumu pe tato le nganga pa ia ina ia awane ia se awange Iran out tato wa ile mo ri fo ile le fa mai wa fio mai va ko afaya va ya wa o makwa dry bala o makwa le aisha suao e fo le manga mia le fa atumu ga ko makal fa kumule fa atumu le tato va ai ta tano le fio pa ia le atua ta tano le atua ia au mai ia te ia le fa atumunga le nganga pa ia ile aso male aso ina ia tato au na tua ia te ia e ala ile tato fola atu o le tala le mele le mga bia la so o le loto tele ina ia tau tanga tua ile fionga pa ia le atu o isi lo ke le fai kala leanga isi kasi uso leanga isi tasi au ai le ma se lo ko kelea e moli mau kwa Yesu ingi kengi o lo va penga ala ku va fitaui malako fsanga i mo fi pasi e amo meu mo meu fo ingo shopping center meu lo ia fitaula inga fo io o center lo ia o ia shopping center me kele fa mau isi aso se kula po se mo se fo mi huke e ke vai ko ine tua fo ai mai le manganga pa ia fa tu muina ita ia moli mau matala pele le ma lo le tua malona fina ngalo le ina fa le ina tato le tatu tala tatu fa tu muina le nganga pa ia lewa ya kako lewa i tato uma le aso na tali ia na Yesu le aso fo ile na fio ma ia le nganga pa ia Yesu ma fa tu muina i tau le mele mana mia ia top up bear le fa tu munga le nganga pa ia te tata io langa ile kai mi voi le fa pe ka ko wa kumu ai lo kwa empty ai manga bia lo ka ko e vala watu le tua so ni mai yo por ka vale yo e ola ai ana kai mi wa empty lo pensin e ola la le afi ia o le fainga lu o le pensin e fa pe nga foi ka ko mi fa yang ka ko ola no mo the life al fatumunga le nganga pa ia ka ko le vala watu ka ko le mana na o la fatumunga yo no mo aka ko ai atato mana na o ni fatumu mai le nganga pa fa mai fa tu muinga nga tu tupu le va venga
whaia le atua wa venga ma whailonga. Ona wha maro sia hai leo I tātou ea, e tāra I atu tāla le. Mako whaka ko maure ka ko mai no, tu si leanga luenga I luma. Le wha mai a, mawe o tau le mana pe a fio mai le nganga pa ia. Ona whaia I leo I tātou ma mori mau. Si, wai le. O le mori mau na le, o le mori mau ke oki ia. Ke oki ia le mori mau le. Me foi le whaftaia I lātou lo whaia pēra ngā ruenga o le mori mau. Mori mau Yesu. Mori mau se tasi tangata. Awangi o kako whaakali foi le se I o se I ko kele mangi au kārai o e kārai le. Pe se I to tere ni au mori mau nga e mori mau lea. You know? Pe anga u shea foi kele o kako isi shea I lunga le kako pukarame. Ai haru I shopping center. E mau wana ko kasi ngā le kona pingi loa. Whai umaro. Au ua koe whakari. You know? Kārai lo I e mori mau. Mori mau I e Yesu. Moni mau I tala leo lo na maro. Se vai. You know, ai whakari kāni a se ko koru, ko rua, ko whao, ko I o hawhela. A o oe leke maua le avangoa. Maua le avangoa. Ia, whao ngā te tauka kukami. Whawhitai le atua na upu wa lewa, whamaina wa lātou si tia. Matu ina atu le keisi I le atua, wa tali mai le atua, whamaia, ona a vea loa leo I lātou wa, whapena na vava ai I lātou, a o whaia, whamaro loa le atua, ina ua whaiwha I longa ma wawenga I le suafa, o le au auna pa ia o Yesu. E fwoi lea, awana I ngalo, ma Yesu e leila wano, ai a wina mai le tasif soswani, o a nganga pa ia lea, le nganga pa ia o Yesu. I whaalotu tele ina I kako umalawa. Te ango whaiako. Sa moa le leo whaiako fwoi le, e le anga le loko, le anu lotu, o le melei, kia luka kako ke, yo mai uma, ka muka, o le kuka, o le fomai, ka maiki ngā aonga le aso le vaiaso, ngai ka whainga ruenga, ku sa o mai uma whaakasi o le tino e tasi o ke viso ka pua I le blesle kasi. Ai o le ka kalango haku makako ka whaamarosi ngi, inga ia ka kano le atua ia mai le whaamarosi, e a vei kako a kako koe foi aku kako ainga, ia kako wo o kako ngi mori mawola. Tātou te taratala atu di tala lei o le malo le atua. Tātou te mori mawatu di tala lei o le malo le atua. Le anga o le kaimini ngei wa uti uti, wa vave vave, wa whaangaki ngaki mea uma. Lewa ewa ai e le kere o mea se whakaikainga, kala whakaikainga, o mea le wo kako ia ngingewa I kaimi, wa ilunga le online mea uma. I o hanga mea online. Ia, malia lau sungari pasa, o bawa le mea lewa hei kako le cha, la ngalela kako wo le whaahiu I unga mea uma, o le a senta mea uma ia, I le alo le atua leo le a fio mai. Ia. O whaalongo I pese fo inga usu angai ko inga aso la. Mole mea lea, o le lainga fo I lea ku sao le langa. Ia le lawa usu sua, ia le sao hana. Le sao pese angai ko inga. The only one 24/7 line to God. Ia. O le tatalo e awala I ake riso ye. Yesu. Kako kilo fo I la ele mele wa ngei I le lorangi ni ngei. Ia o whapenga nga e vava ai ai. Kilo ia Israelu. Wale meo lo tupu iai. Whamaoni o le atua iana folfolanga. Ioi. Whamaoni. A kong voi whao ngā vo I le atua ngei polo kalame. Ia ngi foi au unga le se kai au I kako mafukanga I lunga le ea. Se au unanga whale au. You know, ia o au unanga foi le atua o mako ngi o unga le li ia e lo kangaka ua. Kekele ngi whae longa. Ai whaftai le atua le whao ngā hina o mako. Me foi le ka kele mai foi lele. E se atu ia te oi. Ai sea. Lango le ea te tātou Yesu te tonu ia te tātou. Lenga pa ia le na te whaaloto tele ina I tātou. Ma whaamano sia I tātou. A o tātou ngāru rue ma au auna maruna whina karo. Te mai maha venga, kalo I le li I fwoi mai. Whaelonga e whaia le atua. Ina ua e I oi atu I ate ia. Ina ua e whaalau tele ina I. Tala I atu le tala le leo le maano le atua. Sa moa aua ni e whaatamala I lau mea lofa.
Pea na saunoa fo'i le tusipa ia Paulo ia Korinito ia. Yo e tele matalasi me alofa e tasi lava le anganga. Tele foi faiva, e tasi lava lea. E tele foi mea mamana, e tasi lava le atua. Me foi lea. O lea le mea alofa ua fa manui ai o e le atua. Se fa o ngā. A maka mai e ngā. Ke lo o kangaka o le malo le atua, kangaka ua. Wa mai le atua lea. E so sia o le tamau a inga e ala i lona nganga pa ia. E wha ngalua ina i tātou. Pela ngo whai kai isi kako mawhukanga. A whai o e whiku pirionga le lalorangi le wai ai. Ia o whiku whai ngā mea alofa le atua. I ka ngaka kai ko o kasi. E le kusa o ngaka. Ioi. Ai a whai mai au whai mai. Whai tau ose su enga e kusa pe ngas ko ongo. Ia. O lau e ana ngas su enga. Kale kala le tusi pa ia whai mai ia. E matalasi me alofa. E kofu arka ngaka malenga. A fai e fiku pirionga laulangi. O le au fai fo inga ranga o le atua e o me alofa. Ioi. E leo se me alofa ale a inga sa sua. O le a inga sa la uru. Le ai. O me alofa nga au mai e le atua e lona nganga pa ia. Ma lona alofa tunua e au mai a te tato. E vona le ia. O wakau ke le meetinga me alofa le li. Ai e tato wa. Ia kaku ka kala o tato loto. Ina ia whaonga ina i tato e le atua. Ina ia tutupu vāvenga. Wha ilonga e le atua. E whaonga ina e lau soifua. E hala lea ila. E wha loto tele ina i tato. Le tato te talo atu ina ia mairi wha manosi. Tato te moli mauai. Ma au auna atua i le atua malona finanga. Sa moa na tunu pele. Ia vea o e stangata e talo. Ma le mauti noa. Ta talo i le whamalosi. Ta talo ina ia awa nei maluelue ina lo loto i le whatotua. Ina ia amai e ia le whamalosi anga. Tātou te ngāru lua e aima whaia lona whina ngāru. Oe o le tasi nā moni mauola e le atua. Vai whina i tātou mātua. Whai la ngiri fō launga. O moe mai tia sā. Sā lātou moni mau. Sā lātou tāna i tala lei. Sā moa u whālongo i le tala na ho ia i lātou. Na aiola i lungo o pao na o e ave tala le inga feoki lungo le sami. Maybe inga mari liu nisi i tonga vao le tala ino le tala le o le malole o le atua. A le o kako o mai o kako kaimi. Fa mai la kako o le se kaimi. Fa feo na le se taimi. Ma le kaimi inga ta wasa mai e o ngai o tautua a mo mako makua. O lato o la o na fo i le atua. E te tala ino le tala leo le malo le tua. Lea fo ua pasi mai a te i tātou le. Le betan, le fua, ina i a tātou wha awau ina. Ioi, e ini ste mi o mai a tātou le wha vai vai. E mai se tātou le ua nofo e leo Samoa o nea tunu. Ke le me whasalave vai hei le tātou o nanga. Ia e makua i e. Oi le tangata o le malo le tua e te tula i pēa mai wha pēa tu le tua. Au mai aro wha manosi. Mātou te au auna tua i ate oe malofi na ngalo. Ma na ia ia upo kako pese lotu sa tātou wola mai ai. Ave lo lo leo, ave lo wola, ave o lima, ave o vae, ia o ngā, e whai e iau fe au le atua. O a fe au le atua. Tala le leo le malo le atua. Hallelujah. O le upu o le atua. Me foi le sa mo le atunu pele. Ke loa mo talitonu. O le nganga pa ia o le atua. Wa lava lea. Pa tutoe mo i tātou. Wha maro si ai tātou i temi umulama. Na te whatu muina i tātou e lona mana. Ina ia vea oe mau. I ta ngata e moli mau. O le manu malo. Oe o le ampasa o le malo o le atua. E te au auna. Male lo tele ma le wha maro si. I lona fina ngalo. A vea oe se ampasa. Awana i fefe. A vea oe se ampasa e te moli mauina. Yesu malona malo. Foi me que ai. Falava tonga o ainga. Falava tonga i tonu o nu. Falava tonga i tonu e kalesia. O fea lava. Ia e tu matila lau muli mau. Ia Yesu ma le tala le lei. O lona malo. Peo na tātou vava ai le atua. Ia tauta le tala i lau a fionga.
ma le whaamalosi. Sa moa le atunu pele, le upu le ale atua, le whaamalosi mo tātou nefiafi. Te tonu, ia ua tapoe, ma tātou, mai le ngana pa ia le atua, whaamalosia i tātou, ina ia tātou ngā lulue, moli maupea, Yesu. A kongo ni foi vai aso ma le aso, ia foi me na lafo mai lungo al Facebook, nei tangata lanto moli mau ia Yesu, ia na fasiotia vo le aso. Tasi o tunu, me se lava ia kupito, o ia fa salanga le nae, ia ave se ina au nei o nei tangata, ia tonu, ma lato moli mau ia Yesu ma tala le. Ia o ka kongo ngi kala ai, fo ile le pi, fasi ka ko le laulang. Ingeri ko le laulang ka ki. Ia ele o ka ko ngi kulanga pi o ngai la ko. Ma kwa vaku le sai lanto, ia o nga ave sere o lato wow se tu lo pe ka fanga fo i lato. Ono le moli mau ia Yesu. O ame no moli mau. O mai le lua mafutanga ma nganga pa ia ile aso mle aso. Ia to fatumu le nganga pa ia le tatou ipu a wale tatou aula. O fairly ministry, fairly kale sio au na ia moli mau ma ia halu ia lo salau pasene ile ngaluenga le imanu fina. Faftai le tua ono leva no lo fatangaina le tatou upu po le tatou sharing lo mota ilo sa foi ia pa tonu falfaringa luenga lo fa longo mai ai fa fo mai ni fa fitai tele lava fa fitai foi il mafuta mai ma talo mai ia le foi ala anta le CK ministry ia lo au na tu ta Global Kingdom TV fa fitai lo talo la ona pongi tu ina mai pe ale tu ia ma to ia ma le manosi ma to te au na mangalo ia tu ai lo finangalo ia lo fa mai ni la uso e tato peno nei iso vaiaso mai tuila America Samoa ia le fai molia ia Christmas pai ia te ia male shona ali ia pida o va penal ngalu mai o ia America Samoa ia fo ia feni penal na ia fo ini to ngia le fiafi i tato peno ia o alofa mai au ona le atua lo mato a fa so antu ngone le fo page ia va fetai lo talo ve ai le atua ia le nganga pa ia so soni tato uma fa alo teleina tato alo tato ngalu e pele aso ia te ti mai lau TV ia po lau telefoni fo le lava yaso tato te fa awo e pe ale tato kalame tato sike mini tu singa luenga lo tato tartano ai ia ave le tua me uma fa mua ia mal fa ftai ono ana me alofa tu fa mai ai tato e sidi ile na upu malona nganga pa ia e tai ili mai nai tato au langa tono le malole tua i le rangi lo tato iai ono lo soso ni mai le tua malona fia ngalo fa ftai lo talo ia tai fo ile na ona hasta mai prete ma fatua ya Sara ia ole le au nanga le fa tua o ia ka Global Kingdom TV o fa pena na vatu e tato fa salunga il taiao ma la uli ma la fiafi ia yaso umol va yaso fa ftai fo mo sponsor lo fa pena sponsor ina fo de tato TV ia fa ftai atu fa lau teleina fa manuia le tua businessi ia fa ia le tua va venga i tonu o to businessi e awala atu i nei au unanga i tonu le tato lau mo nei i o tahu i la au na malfretua fa pena na lo fingia le tua o ani mana ongolo iai ia fa pena na fa tumuina le tua i foi le tua na ia au na ia le fa malolonga na ia la tu fretua na ia la tu no falo ia ma wo ma pa anga le tato sike emisio lo fa pena na mafuta mai ia i nu mamao ma nu la tamai ia na i wo fo i ma ainga asasi mai le atu ni usila ia ma tu te toi fa talo fa atu ia ma fa so i fu atu ia te oi a fa mai malanga manuia mai le atu ia vai le la lata i tato le malulu ia fa il of ma fana ai tu atu o to le matu talo me le ia la ta fa wina fo i le fiafi ia le tato po kalame i te talo lo matou tamai o le langi fa fitai te le lava o la upu e alu male mana matou te langona lo fa tumunga i matou awa i matou o lau whanau
o mātou o tangata o lo malo, o uma na e whanau fawina i mātou e ala e loa nganga pa ia, o le mea le mātou te tutu ai ma le whawai vai, a wao e lava e te whamaro sia i mātou. Whaftai o no laua fionga pa ia, o lo ola, mai o lo tu mau ia i mātou e whawavau. Whaftai a nganga pa ia, o le mātou fsoswani, o le mātou ta iala, o le mātou fsoswani sili, o lo i ai mai mātou i taimi umalawa. Whaftai o no laua fionga pa ia le atua mo i mātou. Whaftai fo i le atua mo share mai ma mafuta mai le nei fiafi. Ia vi ia pea oe whawavau. Ta mai aua lava le ia i mātou, ai ia te oe lava le vi inga, wa oe e o mea uma, o oe na e whaia i mātou. Ia oe whawavau, whawavau lava. Mātou ole, mātou wala o Yesu, ala mātou te talo. Amen. Amen. Luia. Ia whapnia le atua Samoa na tunu pele, tatu tue whirai lava yaso, ia mai atau nei, so ala olu matumua, ia ma le whai awheni, ma la auna le atua, ia mai kureta, ia manu ia, te li lava fufuanga, ma maro longa o le nei fiafi, ono Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your
Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.